Hello everyone, welcome back to my channel Mary Mizo Vlog. Vainia chuanin ka video upload masa chunzom nakha ni se no pang constipation te ekal kanti angmo khami pumnom lo le I voi tleilo khatiang kawpuar atana man chi thau kha run review katuma akomon lo le tuka hei hi YouTube apo hianin I mangle review hi kan muwak lo kan han mandom po khanin kan nervous deal heka amaro chu mangchangkai ve du te in lo takin mamote in lo takin ti thua voini a hianin run share ka lo tum lenga ming chu Frida Baby Windy ti hinya Frida Baby hi Lara company ang zong chuanin ahma a now napnit na kalauti lang chin mo kamisian tu te company thau kha anya hemi bom chunga hianin somo ma hemi hi one time use anya voi khatia man tu ni ta man non lo tur anya chu eBay chain kan leya Amazon apo han le tur om lawa YouTube a hianin an review na le tutorial en kan han tum khanin mu tur mangkha lawa chuwan chanin mizau chonge ya khatianga review te kha cha in ka sia a chuan lighting hi magdewani chuan zana ka filma chuwan chun anyanga ama hi hetite hian oma silicone siamania anem ve kamo atipa po hi tlemin khu akwa umta chuanin hemi hi hetia han bendon pon ul sama plastic khong angani lawa wang hianin Naute tan khanan na lawani ahman dan tura chuanin Naute monga I hollu turani tamo an pum kha hey nge kan mi puitling po kan voi chat thelo chang kan kawpuar chon nomya lo hi no panga phe chuanin kha an na china chuwan chuanin nge an pumte abik takin thathu mantlin mai hianin an pumpui hi achak lo lu tuka ala mature lo lu tuk bokta chuwan chuanin abik takin formula chomte an ni phei chuanin formula po company sang te lo oma ta khani ngei lo zong te lo om theya chuwan chuanin problem kha no pangkhanin an nei ma bikta khatkatianga khanin achangkai china chu kanmandana chuanin enge in lo thong mei theya ke po ka nervous ka man masak ber don chuanin alu thunglu to kanga ka lo vin na palang ati kha ka ngai to amaro chu hemi hi an siam dan hi a clevera hemi chin ba ka hi alu thelo shimshima hemi hian a block arwe ma hianin chuwan chuanin he alu chin hi chu hemi lai te chau hi ni wang hianin a han hol na tur khopin alu thuk lo ti na ni chumo kanmandana chuanin diaper hi shen tir nge hi tur ni ta chanchu kan man lai te kan man zo lok te po khanin hei eklo in note omani chanin khatia kan han vilu pa khanin ek chokha han stimulate ve an ron china chang chuanin boite po hi chumni chu amo mase kan man na bera chu kawpuar zana apumna wanga tleilo khatiang vela khanin kan ti china mase an recommend a company nan recommend dana hianin mangun tur ni lawa he chu a last resort man tur nya exercise te khatiang in hanti anga in massage nga khatiang engma khanin a relief lo chuanin khata khanin hemi hi a man thei ti thu a khanin enge an recommend chawamo baka kan taksa hi ain adapt chaklu tuka hei kemani po mishing puitinga po ni himo kandam do chinte po kan in sal to chuanin taksa ina engenge lo chinte thoto lo chinte ne exercise hapo exercise ngai kan man chuanin kan taksa khalawin adapt to tuka kemani result alang chato lawa khatian cha khanin no exercise in tipo khatlema han switch up te khangai chena atirin keni po kha kan exercise lakte chin khan enge changkain han thok chavya chen ma se thok lo chang kha anei ve china mo chuanin han le taila kan man dana chuanin boite hi da diaper kan chen tira chuan
kami kha coconut extra virgin coconut oil hi ka manga chanchu coconut oil a hianin antibacterial property ani ve wang hianin enge lubricant ani pia lama khanin infection om turte clemazong alo veng ve theya khawang khanin ka manga mase oil rim nei lo olive oil te point mang thei tho mo chuanin lubricant jelly in nei pongkha pokha in mang thei tho mase a save bera chuanin khatiang natural oil kha chabera chuanin kham active hi kan timoma chuanin kema big chuanin among khami kan among ko zona khanin tel kha ka hnoi boka chuanin zoimangin hei zoimangin an mong hi hetiang kan han tikanga chuanin kan han tikhai now nei to position ang hianin kan tira chuanin tlemte in thiang kan han hol luta enge gas kha alo in khol ti achian chin na chan chu 5 degree ang hian ron re china mo chang phe chanin ringdeu te na ron ria ma se gas an nei tam lo chanin hei tinge a ring lawa mo khati khanin a ron ri china chuanin khamia kha an pumte kan han zut pa tia pum kan han zut pa khanin an winter pa kha changchuanin kan massage pa khanin aron chua kamo kha khanin ati effective le zwalta te khan he changchuanin bicycle ride te kha kan ti tira kan holu pa khanin fakte ne han kan te dun china kami lo ka cha impuite ngai china wang khanin chuan vani thak takin mannguna ngai lo lawa boite a khachuanin le exercise kha a tho chachina wang khanin hemi hi chu chum a pian tira cham khan chum nga vel chaw kan manga tuna phechanin manangai to lawa mo chatak kan lapek lo boka wangin chuanin a diagram a chuanin hetlai phianin ein explain boka hemi hi kema bi khianin acha ka ti ema hei a diagram an da ang hianin heti hianin note khuma amo dokana mo a flatten mutira an ken shape chautira chan ti khanin anwa no lut khani ta chuanin hemi inti zo hianin diaper khashian chunzom tirula anulo ka hanin soile soinu anulo ka han chumni vel chu chhalewin ron eya chuan apum nuam lo tleilo te hi are huai china khami kha wa inya chanin lo share le ka du'a no pang an han tleilo an han chawa wa khichanin mangte hi a angdu sia le damdoite an lo chadu lawa damdoite lawa dam theina omani khachanin keni hi chu kan du thei khopamo chuwang chanin in mang changkai nghe ka base ya kan video te lo changkai puya I mean lo subscribe lo en chin no changkai ta ke min lo subscribe wala in comment te hingai nom china comment te kha enge in thashung lo in lo in hero among te kha lo sai ula mo atam the ang ber hi ron reply vek cheu ka tum china amaro chu in dai lo chang te om china wangin at least ka lo reply lo cheu pon ka lo kamunge ni ti shana hang kalau like sak zelang che o enge ka thei chin khamo an in reply in comment ni ateron ti thailo ma ila ka hunol ka ne hun khanin kalau sharing kalau reply china ni ti kha mila sha sak donya o in the vain mang chavek ule ale pe ka kanin hule vek donya bye bye